يقطين يقطين pumpkin كدو كدو يقطين Arabic يقطين English pumpkin pumpkin پښتو کې کدو کدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا در عربي زده کړې آنلاین مرکز څخه راغلاست. Welcome all. Today we will learn vegetables in Arabic. الخضروات means vegetables. سبزي الخضروات سبزي vegetables. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and like the video. هیله کوم چې YouTube channel subscribe او د زنګ علامه کلیک کړئ او ویډیو لایک کول هیر نه کړئ. الخضروات سبزي vegetables. قرنبيط قرنبيط cauliflower cauliflower ګوبي یا ګلپي هر لهجه چې تاسو ته صحیح ګلپي یا ګوپي in پښتو. قرنبيط قرنبيط in Arabic cauliflower in English cauliflower or cauliflower ګوبي یا ګلپي ګلپي صحیح ګلپي قرنبيط cauliflower. فطر فطر مشروم مشروم فطر پوسکی یا خریړی کدی ته تاسو کوم بل نوم اخلئ بیا هیله کوم کومنټ کې وایي. فطر مشروم مشروم فطر پوسکی یا خریړی. کوسه کوسه زوچنی زوچنی کوسه زوچنی. کدوګکان دي تم کدوګکان وایو چې تاسو ما پښتو قاموس کې ډیرو کته خو د معنی نه کوله چې تاسو دې ته څه وایي. کوسه ته تاسو څه وایي؟ موږ کدوګکان وایو. زوچنی او تاسو ورته څه وایي؟ هیله کوم کومنټ وکړئ. کوسه زوچنی کدوګکان. شمندر شمندر بیتروت شمندر بیتروت چغندر او دې ته تاسو چې وایي هیله کوم دام کومنټ کې وایي چې دا بعض خلک لبلبو وایي چې دا لبلبو ده او کنه. چغندر شمندر بیتروت چغندر یا شاید لبلبو وي. بیتروت شمندر. بازیلا بازیلا پیز پیز پلی یا مټر پلی یا مټر. بازیلا بازیلا پیز پیز پلی or مٹر مٹر. باذنجان باذنجان ایگ پلانٹ باذنجان ایگ پلانٹ. بانجان بانجان یا تور بانجان بانجان. باذنجان ایگ پلانٹ بانجان. بصل بصل onion بصل onion پیاز پیاز بصل onion. خس خس lettuce lettuce. کاهو کاهو in Pashto it is کاهو. in Arabic عربي خس خس lettuce. بطاطا بطاطا كچالو potato potato. بطاطا بطاطا كچالو potato. بطاطا حلوة بطاطا حلوة هي رفتها بطاطا حلوة. sweet potato sweet potato the red color like that. خواږه کچالو سره کچالو چې مونږ وایو خواږه کچالو خواږه کچالو. بطاطا حلوة sweet potato sweet potato. بطاطا حلوة. خيار خيار cucumber بادرنگ خيار cucumber بادرنگ بادرنگ. بقدونس بقدونس parsley parsley. بقدونس دھنیا یا گچنیچ in Pashto we say to this دھنیا or same گچنیچ گچنیچ دھنیا or گچنیچ. بقدونس بقدونس parsley. جزر جزر means carrot carrot. گاجر یا زردکا گاجر یا زردکا. جزر جزر carrot گاجر یا زردکا. ذرة ذرة means corn corn جوار
ذرة means corn, جوار. طماطم. طماطم tomato. طماطم tomato. رومي. رومي يا رميان. طماطم tomato يا رومي. بامية. بامية means okra. 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 ليرو يا بيندي. ليرو or bendai. In Pashto we used to ledo also for this. Ledo ya bendai. Bendai. Bamiya. Bamiya. Okra. Okra. Zanjabil. Zanjabil ginger. Zanjabil ginger. Adrak. In Pashto it is adrak. Adrak. Zanjabil ginger. Adrak. Kurath. Kurath means leek. leek. Gandana. Gandana. Kurath means leek. Gandana. In Pashto it is gandana. Lift. Lift mean turnip. Turnip. Shalgam. Shalgam. Shalgam ونواتي shalgam كيف. Shalgam. Lift means shalgam, not shalgam. Shalgam. Turnip. Lift. Malfoof. Malfoof means cabbage. Cabbage. English की बोलता cabbage वही cabbage. Karam. In Pashto karam. Karam. Malfoof. Malfoof. Cabbage. Cabbage. Karam. Yaqteen. Yaqteen means pumpkin. Pumpkin. Yaqteen. Yaqteen means pumpkin in English. In Pashto ki kadu. We use kadu word in Pashto for this. Kadu means yaqteen. Yaqteen means pumpkin. Pumpkin. Kadu. Kadu. So this was our lessons. In short, we says that yaqteen. Yaqteen was pumpkin. Pumpkin. In Pashto it is kadu. Kadu. Here you will know English, Arabic, Pashto. Pashto language also. So yaqteen was pumpkin. English की pumpkin वही. पख्तो की कद्दू. बामिया. English की okra वही. okra. पख्तो की लेड़ो या भिंडी. तस्वीर की कथाई सही. और बटाटा कचालू. In Pashto we say kachalu. Kachalu. Batata. Kachalu. Potato. 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 So this was our video. Hope you liked the video. If you have any questions, don't forget to comment and